kum ka jingkersyani lau jong kurtong bat kum juru ka jingwan ban pensya pajba ya kinong rim jong parti VPP ha umroi constituency Haribhoi district kinong ilam jong ne seng sain partai ha umroi constituency kila pentip pajba ba nong ilam ubah hak madu jong parti ubat ru kum presiden ubalong ru hak jugo por MLA ka parti na nong krem constituency uba Arden Mila Basayumoj unsawan banilap election ha Bhoi Rembong ha ka khat sau tarik urempang arjar arpsan ha ka por pra beje men step ka bahap ha sngi thoding jong gane ka tayo ka ba mentah nalor uba Arden ha gane jing ilang ilap election ka seng VPP ha Bhoi Rembong ani don lang ru ukertong ikon election MDC ke parti VPP nagani ke constituency uba is nei hing rengkat kiwe kinong ilam kila khot bat wer ki pajba seketi ke jing ilang pajba ban yo sngo ya ke jing keren jong kini kinong ilam ke parti VPP ha ke tik sngi parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke ke bakhoj ke babang bat ke basinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyo lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnold Sau Pra Sansau, Lane Pra Lainyo Arnyo Sawar Driunyo. Pidon kam projector ban peni film, ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Hendru Iway Arnyo Lai.